Pura Pusering Jagat Gel-Gel ngemargiang karya agung memungkah. Karya puniki pinake upacara penyucian Buana Agung miwah Buana Alit sane ketujuan sejeroning ngelungsur kerahayuan jagat. Pengenter karya Dewa Aji Soma Mausang upacara sane kemargiang Rahina Dibi wantah karya memungkah. Memungkah medue semerti nyuciang mawit saking dasar. Penyucian ke pertama wantah menjalaran antuk caru sane kabuatang sajeroning palemahan pura. Selantur ipun kemargiang penyucian menjalaran antuk upacara melaspas pinake penyucian pelinggih. Pinih untat Pasupati Pralingga. Dudonan pemargin upacara ring pura dasaran Buana sampun kekawitan saking tanggal 20 September war sekali tali plekutus saha upacara pinih untat kemargiang ring tanggal 14 Januari war sekali tali siongolas. Upacara ring pura Pusering Jagat kapuput antuk halih diri sulinggi siwa miwah Buddha. Upacara sana kemargiang mangkin ke bawas memungkah. Memungkah punika atasnya nyuciang malih ngawit saking dasar. Nyuciang ke pertama antuk caru. Atasnya nyuciang pelemahan pura. Kaping kalih reres melaspas. Melaspas artinya nyuciang pelingih-pelingih makasami. Reres kaping 3 Masupati Pralingga. Di Pralingga ide betara pinaka pelinggian sinar suci. Ide betara punika kesuciang malih keurip malih. Kaping untat ngingkup sengana. Ngingkup artinya nyikiang. Nyikiang pantaraneng pelingih, pantaraneng pedagingan. Sarang daksina pelingih sane keunggahang ring suang-suang rong pelingih punika sampun ingkup mesikian enten palas. Nah sekrama desa sarang sami talar ingkup nyikiang angge mangdeside paras-paras mesemeton. Indek pemargin karya ring kayangan jagat dasar Buana sampun kekawitan saking tanggal 20 September warsa kali tali Plukutus terkaping untat kemargiang ring tanggal 14 Januari warsa kali tali siangolas. Ada saking 20 September ngantos 14 Januari wenten tigang dase 3 palatan upacara. Nah sane mangkin kemargiang karya memungkah puniki palatan kaping 13 saking 3 dase 3 palatan upacara. Pembucuk pemangku Yurika Mausang ring tanggal kali 11 Desember sane Jakirau kemargiang upacara mendem pedagingan ring pura dasar Buana. Mendem pedagingan jagi kelaksanayang ring utama Mandala, Madya Mandala, miwah Nista Mandala. Tanggal 20 puniki acara sane jaga kemargiang mendem pedagingan puniki khusus puniki ring pura dasar Buana. Nah dasar Buana puniki ring utama Mandala, Madya Mandala, ring Nistaning Mandala, miwah linggih de betara sane pineh ajeng. Upacara memungkah ring pura Pusering Jagat kemargiang ring tigang genah minakadi Pusering Jagat pura Yase miwah pura Taman Beci. Agung Ria, Bali TV.